feel o ko lave e pe feel o ko ke tau taimi pa ko si taimi ke ma o ha malo lo ko tangata fe mo e kina ko taimi ko ia ko ke kau mai ke polo kalamani always appreciated. Ko ia No worries. Malo. Ko ia I he tonga ko ni e feel ko tonga ko ka tau fonua he taimi ni. Feel mahalo pe ko ke osmea I pina ke whanongo pe iai. Ko e tuunga ko ia o ke ai ho tau fonua ko si hu foki a sia o si ki tua pia me he core team. Pia ko ne huma ko ki tua ana ne take atu ai laka pia mo e tohi tangi ki falealea. Na ne toi take laka pia mo e tohi tangi ki he ne afio ki palasi I he ahomoni te. O ko kamata ke ngā unu pa ko e mea ni ko mau wakai ki ai feel o ko ki quiet pe ki whakalongolongo I koa team I he taimini kwa kia hataha e te nau asiko toa mai ke pou toko kehe a wawau taha whā pea mo haapai taha tolo na asi mā pou I he ahomoni te ki a si aosi ki he whakafonga tonga tapo uluaki. Ko e tōnga kōku iai ko he taimini e feel ta tau te fito ki he patseti ko tau tolu ko nei ale o ko kamata no ale I falealea ko tau toi go further into he deficit ko ni pe amokaki ake paanga e wavalu po ne fito miliona ai ko hiki hake ia pe me he paanga e ni mange au valu hiva po ne ono miliona deficit ko ia I he tau ko ni ko si o alu hake le vai ki he ono nge au taha valu po ne tolu miliona deficit. I he tonga ko ia, ko hahawanga ho wakai ki ngā he political landscape ko ni atau tolu I tonga, Phil? Well, let me kind of get a few things out of the way, I guess. So, katraki taimi, anai go for laves, isi au pito ki he mea wana e stofo fola tui, and then, ko mea taha, hange ko ki o ngoi, pe niau pe me he kere a voice, na e taha na kore wha mai, mahalo na ki ngari wha mata tua, ai po lawe na e whai mahalo at one time, ka ke, o kai ke kau e media hono restrict public, ko nau whatu mia, ke nau tukumai whai ngā maari o public, pe nau sa ia, ufamatala mo position or tatat or taha, but then they're not in a position to ban anybody. So let me get back to the question. Uhinga foke a deficit spending have no we panga tanaki mai ni kakai. Sai koe na kuono ngiau tupu miliona. The question go ke fai he kakai mo kau fa me kakai. Koe ha hona position. Koe ngā ke tau ilo. Koe ha position e toko hiva. Whakataha mo kau independent. Koe ha hona position in regard ke deficit spending. Ula ki ia. Koe ngā ke ha. Koe ngā ke tau fili e kakai. Ke kai ke nau whakai haua a iwi kakai. Because in the end, koe kakai pete nau tae pa anga koia. Angai koe na lava kia anane nai, koe iku angai, koe ave, ura don't forget prioritize, ai ungawe u whai ma ai kakai. U prioritize e hala, ai mea koe, o kai ki peta o COVID tanu hala, no, it's a good project. Kai whai whakafuafua, he koe hawhangi hala, kuton ki ki tu waipe, koe talu e tau tupu moe whakauri holo whangi hala maka o ki kai ki whakafofa. Tuku ia, kai ave si nini ki he mea koe ne wholofola ki ai kui, toka ngai e drugs. Te kou sio koe palapare malahi tae whai tonga, ne kai ki appropriate ha si nini a ki ai. Te kai ki wilo, koe pache fo au koe ni, te kuaha paanga, o ku ave appropriate ki ka patungau e polisi, pe alu ki mental health, he koe uhinga e palapare ma koe mental health. Pe koe ha paanga he patseti, ke omihani ihi, ke o mai o akoi. Mental health, ke nau whokiata o se taha ue tau tolu, o tokanga i palapare ma koe ia. Koe u eria e tonu koe ke tokanga i. Sai, lave koe ki deficit spending, koe wakai koe o tau tō moko si. Koe
actually commerce of how can stand still. Talo e vai lasi. Ko ton ke nau whakawa ke whenua atu e kakai ki Tonga. Ko mawanga paanga lahi ki Tonga. Ko o atu ho tau kakai Tonga ki Tonga. Ko uinga ke a hekna watu ngoi paanga. Mea ngo ko whakatau foi ufi mata e ika. O atu sirin ke family. Allow them ko ngā ke function at commerce. He toki mau be sirin e pue anga at the point of purchase. Ko atu whakatau to o he pule anga ai ki sirin tax. So, koe a ko pehe, o alu koe ai mawanga mui e pule anga ki he si ya alu lewa whakamore e pule anga o lahi, o kuhalai. That's common sense. Ka aku no e pa anga hu mai a revenue whakatau e pule anga. Pe aku te tonu lewa ke kat e ngahi polo kalama. Koe hae polo kalama vai taha. Koe uinga whokia koe o tau kalua deficit e se tita ka mai tau whine. Koe uinga koe ha. He koe uinga o tutuuni mai he konistu tone. Koe I can't remember the exact kupu provision koe konistu tone. Kapu, I think ni mataha. O talamaya he konistu tone sub 5. O bau koe minista koto ape o ni whae report whakata. Whether that has been done or not, I don't know. Kakaparewa o whae report ko ia. Ko report ia ko te lava he kau whakafofonga. O estimate ai paloparema o hoko me department taktaha. Pea tutu urewa ai u appropriation koe o ave kia sirin ai pure anga. Maino? Kakaparewa o kai ke whae report ko ia. Ko paloparema e taha. Ua. Mahalo ko lave be ake he atu e taimini. Ka koe tutuuni at konistu tone. I think 50, ko ngalo ea o koe 50 A sub 3 provision ko ia o konistu tone. O tala mai ke ha. Mo kata ki be ko huinga ko tahe uta whaaki ko ia. Ke koe uta whaaki ase e ilo me iai ai me ako toton ke whai. O tamai, it shall be, it shall. Kon uinga koe ha. Ke whetutaki, a prime minister, pia moe tuui, moe tama tuui, tamboia. Regularly, sai. Ka paureo koe ke na lava o ngā ue whakatah. Sometimes it happens. It's politics. Sometimes it's kind of dirty. Pia kuton lewa, ke amende konistu tone ke peheni. It shall be either monthly, bi-monthly, quarterly, semi-annually, annually. Ai na whakataha. Demand, ko inga ke ha. Ka koe lewa ha palopare ma whetu guaki i, me tau whoki ke konistu tone. Koe hae mea na whae konistu tone. Ko tonu whoki whehu he media, ko palopare mai e taha. Koe whatongi e media ke ne disclose. Ai umea kou tala mai konistu tone ke whai. Tala he media, nai whakataha, ai paremia, te koe press release, me office paremia, koe office tui, nai whai whakataha, ai paremia, te moi tui, koe media ke ne eke, ko whaile report koe whakatau, o require konistu tone pe kai. Uhinga e kulawe ke uta whakika se pita. Ko uhinga tau hahaka hake pe, ai deficit. How come? Where the money goes. Mai de kulau, ko hareva ai makatuunga ke deficit ko ni. Ko hareva ai lahe o appropriation o ku ave ke u department o makatuunga ai deficit. You gotta understand that? So how pay for me ia o talatu ke 600 million? The question you should ask media. The media need to be very active. Obta me fe. I know. Na for like we put ang otemo to kau you know run a business. But I might have fakasi a regulation meaning otemo to ta off. Because for merende fi ang sibigi muri and that kind of crap. I know. Og tonu que na mavahe
tuku beke private sector ia ke na fai o mea ko ia he ko uhinga se dita mo kau fine mo kau fanongo o di value e silini ko GDP atonga mai no o si ko ate foi merene ta foi merene ua ki no sira ha me lavai ate foi merene miliona ko nga ke ha ke na wilo mo uye economy tonga the lavare ke fai trade they are willing to do so ko ate ki puha hina taha pe ua pe tolu sange ko nga ko ha ko me ai a private sector ke na fai ko toa awe pure anga ia no funo ia ko ya na mete fai ko ya me de na lava o ko ke na produce a fai nga income ke kakai pe mo fonwa ko ia ko pe he ka pau na fai e me ko talamai he ko ni stu tone mai re glau follow through he me talamai ko ni stu tone pe talamai he ku ko ia I think excuse me like the futon with talat ukupu ka mo ni pe ukupu ni ko talat ba ke fai le lipoti fakata ya talamai he kupu ia pe etari he minista ko ia a fehui koto ape o watu me fare o fekau aki ka mo tu unga o potungawe ko ia minista kia ko tu ka pa na watu o me ko ia pe a mo tau fofo nga o kai jo nga ko takai be kato ko ai mo ua ko ni ke ta me fe sai e how it deficit ko ia o hiri faki hifo i no ko ia ki siaina what $183 million sang o ku kau no ko ia ku tu he ta o tol be fa na ta lau ki ai ko hiri o we ai appropriation ki ai me deficit spending ke ta aki ai mo ua ko ia ko u me ai o kai ke ngata pe ke tala mai he falealea ko me ai e media ke na tiki into ki ai ka ba re ka ke lava to tong how have a result ko hiki interest rate ko o mai fa penalty o sto tong ke alu he newspaper that's public information I know ko ia go be o palo parema a deficit spending ko nga he pe ke lava e tau fofonga ke ilo pe palo ki fe nga sirin ko ni he pe ke na o mai na report fakatau kapa o mai report fakatau e ilo ai ko ha sirin o toe ko ha sirin o no pe kapa o fakamore fakavare o don't leva ke tu us e fare fakalu fu fakakato ai patset of appropriate pe vahe ke department ko ia I think we nga go pe ai malo ko di lave atuia ke deficit spending ko nga go tu kapal na fai u me ko ni te ha ke fiare ak mai no o toton ke na fiare ak he tala mai ko ni stu tone kapal na fai ia te va tape mo ni afio e lavare va pare mia te mo ni afio ke na lau ki mua to ke fare o tala leva he pare mia I concern a any afio ke fare ya na fatu e lao fatu mo fakamore o fatatau pa mo me ko ia o pe mai o ku to for mai dia a any afio we o ko ke te au ka pau te na muy te hange ko ni tape pe mo sea ko fatongia ia o sea to follow through e con istu tone ke cheki mo pare mia como fakataha mo tui mo tamatui o ko nga kwa ke ko ia sea ko tu dunia con istu tone ko ke kovi te ka pau ko ni ave tohi me office pare mia ke tui firma ke mi te ka pau re ke tari mai me office ko ya pe ai leva na uhinga ke rebut a to for right que don't report that you now request a meeting ko ya go be ko u me ai o tu pungai ka pau de na fingawe a tu ke fa i tu ia mo fa pico sio ye mo i fa lu fu a takai pe fai ngawe o fa tau pa mo i
Ko ha mea ku toa I sirin ai mawanga paanga ai fonua. Ai fonua. Tō ki lalo pa na hiki na tolo o deficit spending. I kai. Ko mo ui, ta taupe mo ui ai pure anga, ya mo ui whaka family. O si pe ho ki tola, ta ke ala ko credit card, it's trouble. It is. He ka pau he kai tike toi lama, whewhe ka rei ofu koi. E more ho api, more ho ka, more mea katoko ia. O wi kai ke toi kehe, ai mo ui whaka family, mo ui whaka pure anga. Aino, ko ki kehe re tāpe, ke nau hanga mai o tapare ka pai, o hike nau tukau. That's the only difference. Other than that, o wi kai ke toi kehe. Koe a kope o ku hala, pe au te tonu foki e se tita, mo kau whiwhine. Ke nau ia maka mai, ai lahi o sirini, o ua whia waona, ke ua walu kwena na ke tokitala mai, o ku aluki se. Where is this money going to, and which department? Jam? Kako ui nga whaka o taware noa ia e tau ngā ue. Ke kai ke o mai e ripoti, ke ilo pe te toi ha sirini, pe osho no whakamoreki, pe ka pau whakamoreki hala, tu usi. Ai sirini walu ke minister ko ia mani department. E whio, maari au pito e whio ai anga ko ia ho whakamatala, pe ako maa ala au pito ho hanga o whakahoko mai, e ngahi kupu whekau aki, pe amo ngahi mea ko ia o totonu ke whakahoko e puli anga. O kai ki whai konga heni e tolu, konga ulaki, ko e tō wholofola ko ia ai tamatui, ai nani o mai i he aho ono o me, pe amo e tali tō wholofola ko ni ai falealea, pe amo e fo i reality ko ni o ngahi mea ko ni o kuhoko e whio, ke wakai mange. Ka paulewa e whio koe tūku ngā eni. Na e whehu ia pe whoke tamatui a ripoti whakatau koe ni e hau eiki minista. Ai au te kai ke osi mai kotoa. Na e kamata pe ke whakaosi ai ke whakahoko mahe minista paanga ene statement i he ahoni. Tuko hifo koe ai whare ki he komiti kakato. Kamata ke tukuange mai ka na kai ke osi ka na e hū mai ai e palemia o whakaosi ai ne statement koe nei o mai i he falealea ki moa i he hifo koe ni ki he komiti kakato. Ka ke he whio, oku hanga e eki palemia o tuku i mai e fo i konga ko eni, koe konga koe tau moa o e patiseti, koe falala ki he otua. Pe o kia hana kaunga kia, oku ne ngawe ake fo i lea koe koe good faith, pe koe tui lelei. Pe aku ne pehe, nai osi atu i he tau ko osi, ai tau mua ko ia, koe falala pe ki he otua. Pe aku toi hoko mai pe, ai tau mua ko ia, o e patset te fesiti ko e ni ki he tau ni, koe falala pe ki he otua. O ko ke pehe ke hawhe nā pasi he ni e whio. Si, se te tau ka mai kau whanungo, kau e fu whakakau halala. O ofa mai, o koe reality of life. O tau roku ko toa pepe, o tau whalala ko toa pe ki ai. Ka kupau koe ngāwe ko toa pe, o expect ki tau tolu he o tua, pe mo tau tamai he wani, ke tau whai whakapoto poto. Koe a ko pehe, kau ia, ke te au, koe hoko pe barbarem tau unke he lotu. I kai, o kuma ape lot whakaristiane ia, I'm not, ko whamore atu na mo pe, ko ka e lot whakaristiane. Hala ia. He whemau he e ki ia, ko haho palani ke tā ke te whisip. What's the plan? He kai ke hao pe ia osmosis o tō mai pe o atu. No. He expect ke ai palani. Wai palani e whakamu ui, o wai palani e hunga tau tupu anga, o mo ui ko tō pehe mama ko ni se tita, i ai pe palani. Ko hare wai palani, tau ai maa pe, ko hunga whoki. Let me tell you my real opinion. Because politiki, sometimes they pull things over your eyes. It's real, okay? Been there and done that. Koia ko peheat ka mo tolu ka mo more. Tau tak tahalotu, tau taha vai ko tope. O te nofo noa ia ta e ako, pe tai whaha ngā ue, pe hao ofa mai eki o ki la hake te moi. Doesn't work that way. Te mau ho tau o tua, palani ho mo ui, pa te toki hanga whakakeres tau tolu, hiri ai palani whakapoto. Koe kia palani mamani,
koe alu deficit $600 million, and then you said the Lord is going to help us. What the heck? I know. I am sorry, sometimes I get excited, but it's so dumb and stupid. You know, que tau nofo, I mama mui ko ni, was o mai talamai he folofola, e maupe ma, I he pupuai. I mean, was talamai method, me fonga. Talamai ha, he kai ke tui he vare, ai kofu, o ko tui he tamau whanau. You see, you can't sit around, o hange ko whakaukau puna, pe hawe math me olunga, o toko ni mai kono totongi. That's totally wrong. Tako kore atu kainga. O maai lotu, I got that part. O whamorewe ko whi lot, black bishop di Amerikani. Na mo behe ko tai lot. Ke lota pita koe, ke lota pita koe whia. Ko e atu ke maala ala na mo behe ko politiki ata atape. Na o bishop ulaki bishop au I Amerikani katoa e sias palang. Kai ko huinga o kai ke ai ke tala I hanga mai. Ko huinga ko lea pehe na mo pehe ke kau whanongo mo matanga. O pehe o ko tae lotu. No. O kehe ata mai lelei me ata mai kovi. Ko ata mai kovi ko ke hau me olunga. Ko ata mai lelei se tita o palani. Ko me ako toko pe palani. Sio tau sio ke kau whiwhine koe na. Kai ke ngata mu whauwha, ka na mu palani. Mai, ako, iai whanau, iai mo tuunga whaka ekonomika, I he whetu mo taktaha iai. Mo sio, o kui kai ke te aha ke peita bongbongi, pe tu he hapaho pe tawha. I kai, tala mai wholofola pau ke pupuha ia, ta ke tang, pe la a, moi uha, mahino, pe toki mao mea o ke whenga ki ai. Koe hawhai ngā tari ko ia. Koe tari whakapoto, koe hae palani, tau ai maa, koe palani, ka nou, o kai ke lava e iwi ko ia, o tae ono miliona. Ka pa wai ke lava e te au wal tolu miliona, e lava e ono miliona. Wake up to reality. Koe o pehe, kau ia, pe tapu pe mo pare nia, whakamore more, I have no animosity against anybody. Koe mea pe ko tatu, I am looking at reality. Koe mea utau whia mo I he aha mo I po. Kau ia whakaukau maulala ta, ko whanongo ai, ko hinga wai, tuku ki langi, I kai, ngā ue, koe hae palani, ke tā ake te festival. He ka pau I kai, mark my word for it, ka I kai, ka nau maintain e upola kalama koe ni. Next year, koe tau to hash the same stuff. Maino? Koe ngā koe, he te nau o mai mo fut miliona e tolu noa mahalo, ki he deficit. You know, keep piling up, ke o ki whē, koe mo ui whaka ekonomika a Tonga, malo mo tolu me muri. Ke ofat I Tonga. From what I gathered, o pesete fia, ni mahiwa pe ono hiwa tokua, I have remittances. Kai ke tau ri pa anga ke family mo e missionary mo e ako mo e whatever else. That economy is going to go down the tube. Koe aku ki lawe atu pe ke whakaukau. Maulalo whakaukau. He koe mea au silini. Ko brea mau pe ka moto is all about the freaking money. Na te tonu, o alu ai wano miliona koe nā ki whē. That's the question I don't get whai he kau whakafofo ngā. Ko question here I don't whai he media. Why the heck is media ke nau come alive? Pea tohi u mea koe a ke newspaper ke ha. Kai nau mea ku reporti. Ko mea ke reporti a deficit spending pea pehe mai. And then o ave ki ha, mo ha. Alo miliona ki whē, miliona ki he. I thought you were no going ni. And then petala mai, ko hare vai palani e falealea ki hono tā e te whesit ko ia. Wheo, koe ki tānaka tu pēnia wheo ki he whehu I koe nā ko atane nai ange he ko mā ala au pito pē ngai whakamatala koe ko ke whakahoko. O kai ko ki concern ko hi koe hō mai ai whakamatala paanga koe ni whakataha I he hiri ange I he taimi no e tō wholofola e tamatu I ko concern e ni
Koe whamatala koe ni e iai manumi ai ko uhi. Ko iai ngahi manumi ai loto. A whenga koe ni ke whakatatau, pe whakawheau, pe whakawhie maari e ke tau wholofola, whakatuputa e whie maari e koe ni ai tamatu i. Ka paulewa e iai ha mea o ke pehe e ngari e manumi i he whakamatala pa anga huea te mau kumiki ai. Ko whea ngahi whei tuu te mau kumiki ai o ka pau e manumi ai ngahi whakamatala pa anga koe ni mei he falealea. He wheo. Well, paurero ke whai he kau whakafofonga ha petition ke falealea pe mo tu i. Mai no o avega e nau concern ki he patset ko na ulau mai. That's all I can think of. Ka paurero o kui whea e tau kau whakafofonga. Kapo motor. Where in the heck are they communication o whai? Mai no o doton ke hanau position. And then what they need to do is come out to the TV and radio or my press release. You know that. You guys know that. To educate the public. That's not an issue. Or issue I mean, okay, it's just the nature of the beast. Right? No? O toton ke ai press release ke ilo he kakai. Mai no? Ai uhinga o ai mea ko wiku ki ai. Kai ke ngata pe he taki koia o kaka o kau fafufong e kakai. Mai no? Na o mai o educate the public in regard to mea woko. Pe kai ke ngata again I go back to the media. Wa mea ku fai ko media que spread a toton ko hoko i fare ke ilo he matanga ko rolo ia ke te au ko media mai no pe kai ke ngatai ka paure kai ke fai u ka kai ko ia we fe share we have like how I share mai no o fai a press release he ko share ko pule ia o fare mai no ka ku fail a paremia we can't just beat the heck out of one guy. Tau ke, ka paure ku toi tama koe. Koe so tia da, ke ngau mai. Mai te kulau, koe sea, ke ha ufai hani press release. Pea kai ke ngatai, o atu hakau whakafufonga, o media, o whai lewa hanau press release ke ai, ke whakai kiiki, ai whakamore, pea koe ha uhi, ai paanga te whisit, pea ku alu ki whe, pea ku whe hono tā. So koe uisi u step ui o pau ki whai se tika. Kapag te tau ai te token ngau he pe ki me tau falala pe ke o tua ko ni ko talan fai te falala ka mu patai a mo pakpaku you know excuse the term but tu ko falala ki ai mana tu ke fai nga we o fada tau mo falala ki o ma he oni fakai via ai nga we o hinga ko ha he ko fa fortuna o me ke fai kapag le ka ka fortuna. You hope for the better is not going to happen. Wheo, kai haho whakakaukau ki he tō wholofola ko ia e tamatui? Well, o kulahi ngai area. When me abe o nofu ia te au, a few things. Let me just kind of get to it. Ulua ki pe o kulahi ai corruption. Right? Na tō wholofola mai pe tui. I Amerikani, he kai te ke kau koe, ka pau ke kau whainga business. No way you become a part of business ko ya, o hinga alu kia e paanga, o appropriate ke department koe. Uraki, Tonga, liri no ai ape. Hau pe kau sotia e koe ki loto, tau tenis na tolu, e ki mea koe na tonu te advocate private industries. Mainu, conflict of interest. Uraki, o tapu ia. Tau te tonu ke tu ia whainga, whether because constitutionone, it may be there, kau tika ki fu, get into that much. Sai, ko mea ua, to me, ko corruption o to kanga ki ai, talamai, ko mautolu he poate, ko pangoni pe ene afi, ko poate is to preserve a growth, pe ko income ko e kau investor. That's their job. Pe talam te folofola me pe tui, from a morika hagulea utai whiunga, from a morika ki ene afio, ko inga pe, ma follow bendo muri. But
ko me ata o te ton ko lave mai ki ai ko o tai to o kai ke transparent in our way what very bot ta tau he tau same results mai no ko talat mo be ka bo tol he kai ke mo omi ha ka kai ta tau and then you expect a different results when he falealea na follow be ke tama but talu ni to fi hen no be what 20 years what the heck have they been doing get them out o te ton ke omi hakakai le lei ke toki loto kakai koe ngā ue koe so koe tau upala pare ma koe koe ni o tala mai koe me underlying message e taha koe sutei o tala mai te he ne afio koe kakai koe na mo fili mai koe kakai ia o tau ngā ue aki it's so obvious and again thank you. I have no animosity whatsoever. In fact, I don't know most of them. But they'll be kind of so, o tala mai, koe kakai o mo fili mai. Mai no? O kai ke tau ai maa. O pe mai ni tama, o kai ke nau sai. Do fiane talatu ka mutolu se tita tau me por kalama. I have no animosity ki ata. Ta koe na folo mai. O fe na tolu he deficit ko ni. Ai ko na la ho a honi. Kata fa mo na I didn't have me ko na la pa cheti ko to fa no ni ai. But just for common sense tells me. O na we fe. Ko hana kai ke hiki ko to ai e deficit. O kai ke na loto ke deficit. And again I don't know. Baka pa na now pick e malo pe fa eta. But at least show to the people that they are representing their interest. E koe aho koe whai ngata, sio ke kakai ke totong. Sio ke tupau. Koe mea mo ai sine e whonua. Koe ako behe, ke tōwholofola ai a fio, ulu aki, koe na utala mai, koe hawhani, the drugs. Koe parapare malahi a Tonga he taimini. Neo koe e hao, neo koe he to e hao. Panga huat, panga humai, ti evaluate panga Tonga. Whatever the issue may be, ko mea uruaki toa taimini ko drugs. Ko hareva appropriation ne nau ave. O ave peke kau ngā polisi. Specifically, dictate pe aida mais se din koe e ave hangaton pe ngau e aki. Ki hono pe watu hata me muri. Whatever else ke fai, whatever else me ko ton ke fai. Ya ia maka si din ko ya, ke to toki ake kakai ko ya. Ko ngā ke ha, ke nau whai mental advice or whatever else, ke rehabilitate ia tau si, ai tau tupu koena, o ku muuhe i e whai tō kona. Wea, o ku pehe, o ku lahi au pita pako. And then another factor, I think, o ku nau ngā ue whakatau taha holo pe. O ku kai ke ha, you know, haka, ke nau ngā ue whakataha. You know, cooperate ke utipat meni. Ko nga ko hame o ton ke fai. Sio cooperate ke sea pe mo ne afio. Nga o fakata sea pe mo mea. Te o kwange ko now splitting pe now to within e falealea. Ai me o ton ke now nga o fakata for the betterment ai kakai. Ko ia o be ko na fa kulu sai pe fa kulu puia. Ko issue ko merit o ngā issue ko o mai o area e ko upu ila o fotu ke fai ko me ai ko whakaluku fua mai kakai o mo be mal ko ta ni to ka ngape ko ki vai that's okay se be ki vai ka to ka ngai ai mo ui whakaluku fua to nga e ko me in the end ko me e kulau o kai ke uinga ke tan ko hala o ko ke fia ko o ki kulupu fo o ki kulupu vai mo sio whakaluku fua e lele a motu e ko me aia e alu whakatahai ki olunga. So. Koe whehui e taha e wheo i he tōnga kau ki ai he taimini ko ke os mea i pe e whoki e koe ai tōnga kau tau iai i he taimini i he ekonomika mo i tau tōnga whakapolitika re. Koe hārewa ha mea
Kau ki foki si mai. Pa ko toka he taimini o lolotonga lea e tau pat se ti falealea na kamata i ahoni. Ki lave mai mua feel ke hae mea ki move forward, way forward ke siofi e kau whafofonga. Pe a hoko ki ai koe halewa ai mea e kau whafofonga ke nau whakahoko mehe ahoni o whai atu ai knowing ko ngahi pui pui toa ai ni kuia e tau wholofola ne afio te whesite e tau pat se ti. Ke halewa ha o whakakaukau ki ha way forward mei he tau kei ko ia au he tawhakawha politikare i he tuunga koe o tau iai he taimini. Well, it seems to be a very complicated issue, though. Ka koutui ko mea i beu mahu inga. Ka pau e transparent. Maino. Ko umea kona o whai ke o totonu ke ilo he kau whafofonga a tau tolu especially whakakatoa pe au he kau independent. They need to work together. Ko ui ngā ke whakasisi e umea kona o tau alu o deficit spending ki ai. Pe ka pau ui kai reappropriate pa anga me ngahi ti pad meni o ki lahi ke wheituko whe mawai si ringi. Tau pe ka pau e tanu hala $300 million now whanonga e tau lau whakausi. Ka pau fulahi to o maha ki miliona e kah ki miliona e tolu whanima o ave ki he drugs. Maino ke rehab ia ki whakita mai ki kona o mihi whai to o kona. Ka pau te nau transparent. E nau ngau e whakataha. Ka e lava foki he media mo expose koe ke kakai. He talamai he kakai ho nau roto. Ke umea koe utotonu ke whai. He ko nau tolu in the end, te nau totonu ke tukuhau ke tā ake umea koe. He kai ke nau pendo ki loto. He ko hai nau whai na whewei to kai ake. Ko te alu ki loto, kai ke ake to whewei to kai ake. You represent other people and their interests and their lives and their family and their children and their grandchildren, you know, and their posterity. So, he ko umea koe e whakotu he ahoni. Lao ko ia. E makamakasia e tau whanau, tau whamokopuna, mo tau kaha. Maino, tuku ke he kai aha nihi e lava o kete lelei ke whenga e uririu ko ia, ke whakafoou, ke benefiti mea e kaha. Ke te au se tita, they have to be really, really transparent. E kui ngā, kai ke, e kōtui ka ilo he kakai, e koe wahe ki ai, e pati se ti. I think that te nau kamalai. Ya ko pehe ka kai leva ke fai he kau whakafofo ngā. Media, social media, ko tohi, media tohi, media television, media ko ia. Now expose ke kakai and then ask them. Pefe ka waha mu hange pe ko mu por kalama. O waha mu whakaukau ki ai. Naino? Ko mea pe ufai e ko foi toko taha pe. Wha pe toko laha. Kai koe whakafofonga nei kakai. That's wrong. Kai ai pia hoi toko taha. Toko ua, toko tolo. It doesn't really matter. Waha mea o tai whi maria ki ai. Ke lao e pure anga. Ka pau kai kakai tai whi maria. O kai ke uinga ke whakafofonga kakai. At least it's a member of the public. Member of the mass. O wai the concern ke mea ko ia. O kai ke uinga e ke pe. Ke haus kakai pa koe koa timi nea whakafofonga ai. I kai. Toko taha pe ia o launga is entitled ke ne to ton ke proceed or file a petition ke ko launga whatever the nature or document ko ave ke fare doesn't really matter mai he tal mai be ko isto tonera wa ta ko ke mari ave be you know alu of to file ni tang he can do that so mo fu be ko isto tone ka ko pe ke laka ki mua o to ton ke come alive. You know, on a daily basis. He going to be too fine at umea. Naomi or tala ke kakai on the media, o se falealea, o mai tala ke kakai, because radio, because television, and whatever else, whatever media available. Tala ke kakai, o mea na pase falealea a hon, the tala ke kakai, ko hai na fili ke hai, ko hai na fili ke hai. Kabade now transparent, if I go fua, I feel he kakai now to. Kako hinga fo tau pupulo pe. Kako pulo leva kau falealea media kamalai. That's your job.
That's your job. Kapag lava ka fumafay ngawi ko ya. That's why you are a media. Como job here get public. Because media, okay, you move right. You have to make some money too. You know, to kind of get Tonga free. Kako fatongia mahuinga tayo media is to educate the public in regard to the funding of the government. About what you love, it's the media that has to do that. But about it, what you ought to go or expose the press release, every other day or once a week, you know, or summarize it for more. It's the only way to go forward. But transparency. If not, if I pay for to kayaki loto, koto to kayaki, o beate kakai me ke fai, kake alu to ma ki hai, koto ma ka hai. O to don ke to ma, he we kai ko kau sotia ko na fili koe. Ko kau sotia ko ni I motu pe ko fe tu ke ai va ke ha mai, ko kakai na fili koe. Alu ko ki loto ke to ma, ka pau ke ma hau kai o ma ke ta hai ka. O pe ha ma mu for politically. I know. So, but the talo makai, mahi na what ha me. Ko si vahe ko he kakai, then go for it. Fight for the people. I know. O museo pe parenia maloro. Tap mo tangata eiki. Ame na iku ki ai. Na kai ki alu buah moa. Na kai ki alu sirin. Ka koe ha. Ko ne value system. Ko ngau rio mai kakai. Kapiteni ma upe hono wai. From day one to the very end. Ko nga koe ha. He na ia ene mo ui. He na ene value system. Na frala dia tapai. Ko behe ke tau frala ki kau sotia ko ni na ue mi holo I loto. I don't know them and I'm sorry. Ta koe na ustala mai he ne afio. Ko kakai na mufid mai. Kainga. Fili hakakai for all. He koe na usi mea mai pare mia. O we got outside. Phil. What else am I going to tell you? Phil ko mari ia mau pe au ia ho whakatalanoa. Phil pa ko mahi no I pe ho passionate pe moi politiki, pe moi politikare koe a Tonga. Phil ko ki konga pena mei ose ta po talanoa. Ko le atu ki a pe, wika ang peha ki ipo vai mamoko ai tangata iki. Ko husio atu pe ko ke hange ko ke hela ia mai e Phil he taimine. Kau toi pe mahalo ki foi whehu I pe e ua. E Phil ko ta whaki ko ni koe ke hu ki tua a CRC. Ko ilo I pe au ia ko CRC ko hoki kainga. Ka pau e to hoki kainga o tu ke ta whaki ka ke sio tau ataina pe ki ne foi ngā unu koe ni ki tua mo ne ngā unu koe ni ki he teke I he laka pe mo e tohitangi. Koe haha whakakaukau ke o ke pehe e kau whakataha pe mo ni ihi ko iau nau pehe ki whakamo veu ai whawhawhonga pe o ke pehe ko ne move ko ne whai o tonu pe. Koe haha whakakaukau ke ta whaki ko ia. Sedita, mea pango pe koe wilo internal commotion wana hoko. Ka koe a ngai e ngā ue. Ka kai ke tari e kulupu koe hae ngā ue ke ton ke whai. You get the heck out and you walk it. O pehe mo ui ngā ue. He kai ke te nofo ai pehe kulupu ka pau kai ke ha. O pai ke nau act here. Koe kulupu ke nau whai taha. Tawat peha very simple. Let's go back ke patseti koe tau kuosi. Uhaina abstain. Si haus tau rape. Koe uhinga koe hea. O si karape si haus. Koe uhinga na abstain ni kai whakahu e tangi e takai. He mai rewa Robert's rule. Koe whakotuu. Pau ke pou to stay alive. Whakotua si haus i abstain he koe tangi e takai. Nai wheta ko walu. Koe toko hiwa. Na te tonu ke pou ke second the motion. Ko ngā ke alive. Ko ko wiro pe au ko me te na o us mai no pe malohi pe ku. So what? What te ilo to you stand for what is right. That's the name of the game. People. I know it's a numbers game, but there comes a time you have to stand up for what you believe. Oh hai mental ana na whakahau tau hia wata.
How Mandela or Palestinian Africa, South Africa. You see, people make sacrifices for their value system. What the heck are they? They don't want it because of what? If the people want you to file a petition, please file it for their sake. The majority don't have to be. But exposed on a position, but don't die. Kapau don't it our two hang on out tak mo Mauian for Lau Maria Tai Maman. How would Otahakoya or Talad like you fear Mari? They move voting motor and then the rationale behind the votes for the total budget. Talamaikoha, Winga, the way from the project. Forget about that. What the Mukakai Kakai. When the lava item, you know, once it passed, it's passed. It becomes a part of the total budget. Okay? What the Nahorikin of Talat, when now Wodi, when funky project, that is totally wrong. Once a budget go up, whatever, a time you go to commit or my fale'i. Once it's approved, the way go one for Fakakai will approve. But how will get over budget? That has nothing to do with it. It was passed here. I well, obey, obey you a move from more bed, but you like what's really going on. EI. Well, how was your stota or file it to Hitang Kakai, Feto value? What the heck are you? But Kakai go from my now talamai fire. Right? But what did you tell here? Kaya mo wolf my moto. Where are they? John, don't be hala to tammy. Money bail, Mari Bear. Tako gloto here or Tokota to over Tokoto. It doesn't really matter. But Tokota be wow. Timing of area again, the hat with Kakai adoption. I mean, abortion. Now, be vote to get abortion going on with Tamama Monga. Let me tell you. Fukakai Mara don't need Mangofu, Nama no why. Go why Fede Kakai Mao now she. What be machine? Kakoni go talak. How about Talam? Mokata for Morimori. We can go vote there because you go Mausiasi. Now against abortion. Go vote, go how go me have Tupuanga. In Tonga, we don't talk about abortion. Once you conceive, you must give birth to that baby. That's not the baby's fault. The talat when mana to told to fat or nim osikoya and now hearing and now itakoya or talamai. Oh, that was so nice of you who can keep your value system, your culture. You see, you stand up for what you think is right, and you know what? I was re-elected the second term. So what? Wow. Right, go ahead. I'm sorry. Okay, oku mali au pito fai frasi pe ko vakaya to ko ke siong o sia e feel pa ko Don't la. worry about that part. I'm alive okay? and well. Okay, you can cool. Have all night if you want. Okay, cool. Whakatu tāmaki au pito o mai whairea koe naka te au whio. Kai ke he, ko anga ko ho wakai mai mei molina ki he mau lere atu ko he taimini pia mei Tonga. Ko hai mea totonu ke mau whakahoko e mau tolu kau whafafonga me he taimini onwards ki Novema. Let me just tell you. Uluaki mo fingai ke fili hakakai atamai lele. You know, Asia, not what they tell you now. What have they done before? Okay? Look into their background. Right? Ko hai fai ngakakai ko ia. Number one. Number two, fili hakakai. Again, tapu be mo e kau whanongo na ngari ko matatua. Tau ai mai no. Ai kakai wa nau ngā kau. Ke hoko. He koe uhinga e nai pare mia. He koe uhinga e nai tulo ai. Ai pare mia malolo. Koe ha.
na tu ben to tonu even ka pau alonga popula mai no ko kakai ko wa on tough people ta ko be ko perfecta pe ua ke fili ko ni Novema ula ki pe ta fa fehu ke kau kantiteti ke nofo mo to ta fitu that's o mo te fe mo to pe ha mo ha ko ta pe mo fala ka te fehu ke nofo mo to ta fitu fehu ye ula ki fehu iwa sai ko tai ko te mo koka si ai to ta fitu ka pa mo conflict mo mai fa kau ko majority ko koka ko ia ai ka fofong e kakai ko majority ko ai te kita ko me te na wo ko to kai o ki fare ko no uhinga ai o ai kakai o ai ko re time out e falealea kana kokas ko uhinga ke ha can make sure they got the votes right no so ko me va ko pe ai ko ka mau e mo feu ko ia e u mai no ka mo whole level ka fofonga account Paul que na lea mo na mutu mai no o be ka mau e u ko ia we got it I'm telling you ne wai te I ha mo issue ha o marriage a fainga issue me mahu inga he ko falealea it's a numbers game I'm telling you that o tata wai be tika hatama pe ha to kilo to heke that's not right but te tau fe au ai pe moia o au ki panga ngalo tai ko me be ke mo no foi fa fe hu be ka fa fofunga te ke no foi to ta fitu o se ke ka utama independent ko he ahoni se dita where the heck are they where in the heck are those what 4 or 5 now they call themselves independent you know why they call themselves independent so they can go wherever they wish and wherever it dictates. I know. In my way, hanau amanakilele. So but me go talatu way. 2 things. Neo ngope now 2 for politikare pe ko ha. Eke pe kana dol finita. Que no fo mo tota hafitu. Filika kakai. Ua. About ever the more conflict ho mo tu ke kupui lao. Time out. Call a caucus. Ale to ta fitu fa na ko caucus ko me fa ti party pe ko me fa kakai ida pe ko kakai pe ale ka no perea ka na tol mai ne lau Oi. Filia Uipi and I think you can hold those people taka ale ba ki fa mo heki toni ke ta I know no because they lied to the people but no for ta mo to ta fitu taka ba leva e pareva e ha ne whakawau kai ko kubui lawe kai ke sai ka loto to ta ko majority ko ya o caucus ai to ta fitu ko majority ko ya ta be ko to ni ma ko ke na tu ai kai lawa to ta hau ka ta ke to ni ma pel ho la o to ho ke fa ko o vote for ta me to ta fitu if that could be accomplished I mean ko sail smoothly I mean smooth sailing Kaya ko pe au e se dita ne o pe u issue commit e ka fofonga they will stay together you know those who fight together stay together E whio ua tā o mai ki he whakaosinga e tapolo kalama koe he whiawhini. O te hame o ke loto ke o mai i he tapolo kalama. O te kai ke ko ia toka tāwhitu. Moni pe toka tāwhitu. O ku loto ke o mai he polo kalama ka o te kai ke whihu iat ka o maho inga ke ilo ke hatau kakai. What's that again? I'm sorry. I got disturbed. Bev, kai ke o kia me au ke loto ke o mai i he taki polo kalama koe ni o e whiawhini o ku te kia ke u whehu i atu ka ku ke pehe o ku mahu inga mo taimi tonu ke o mai i he taimini? Well, o hinga fo ke tau whelau aki me lahi ka corruption. And I think ko me ai ko whatongi e kakai ke nau siofi. Where I be hata one the conflict of interest
ke paanga o appropriate ke department tone ale ki tu. He ku sio ia ke ne personal interest. Maino. Tau sio pe ke tanu hala. Wai kakai lot of falealea, they have that interest and they got the contract. Ke kapau ku ave ke atake malo una inasia. Na wa hata ku pehe tami au gitu. Nga ko business ni ai kakai. It's people's business. It's not a private business. If you want to do that, then get the heck out. That's how life is. Kaya ko pehe sio lele kai. Kakwa kakai ko kai ni pure anga. Tau te fito ke ngai business e pure anga. You know, ko kakaya is not worthy. Ko nga kuha. Now, Octoton folks said Itaya, where I pay me a pay at the you know, have to get clean hands. Me ungawi ko ya. I can now find a friend yet to do. Or I go to now change personally. Have a top wheel, have conflict of interest. But she had to go a man gets it being about it's a joke. But no for no one to go ahead. Who are you? So for no one to correct me if I'm wrong. Why ngai kau tahaya ye tan hala o sei pe na me ngau. See how stupid this is? Ave na tolu ke na kau pangi pe o te kai ko ke na me ngau e. Mai no o wi fe ko miti ko ia o kuna wanga ko o dish out the ngau e. But first priority they look at the history of kau tah ko ia. What have they done in regard to Tatan Hala? That's the issue. That should be the first one, you know, ke komiti ko ia. Uno appropriate a mea ko ia. Right? So, unless that is done, the educated kakai, the kauso dia ko ni is not worthy ke to foki man. Wa obe ke kau no pe. O do don ke malangai he kakai ke kau no pere. In fact, the don foki fili he kakai e kau no pere. Ko nga ke ha. He ku out of very unbalanced. Pero nga, he ku hawe kai ngai ko ia anau tolu ia. 9 people. See how stupid the system is. 9 people to represent 33 families. Isn't that a joke? 33 families, but our interest is represented by almost half. O kau whawawhonga ko ia I loto whare. What? Oh my gosh. Ko umea ia ko pauke whai. So, Koia. O kai ki whehu I mei heni me he kau whanonga le ti o e Phil o kutohi mai ke o atu kia te koe. Koe haha mea a teni seniale ke whai ke ta ofi a ke puri a ngaha a nau mau I lao o e whanua. Hange ko hono ta e toku mai ko ia e whakamatala pa a ngā he ngai whakamole he pat se ti he tau ko osi. Koe hale mai whatongia o e a teni seniale ke whakahoko. well, o kai ke fu mau ai tutone a konistutone ke attorney general. Mai no ka ko tui mahalo pe me ko don ke fai ke sea ko o falealea. Ke ne omi ai u mai ka kulau o pe ko ka kai me tu maybe there may be in a committee of some sort. I don't know. Ka ko siat ko ki ai e ko hinga e to involve pe attorney general o ka pa we ha mau lao I lot. The way I look at it. E ko e lao wa ko distutoni o ki ai lao rules ke falealea o now formulate pe now tol ke now operation. So o kai ke fu iloi whakakonistu e whakalao ke tāha tikite you know ai ufukapau hala whakamore ko hinga ko whare ko legislative assembly ko now tol now make a determination tonu mo hala ngari poto mo ngari vai. It's their job. That's their role to make you know get dish out as ini ko atakai. So Pega lo ko futari hanga tona na kai ke fufana mo o kai ke fufana wa ke fei. You know, my daughter is trying to tell me what to do. So Koia.
kai ke he. Ko tu pe ko ke tale mai pa fe mari e pe mahalo ki ai to ta ko na ne whakahoko mai e whehu i koe ni. Kai ke he e whilo ko wha malo atu ki te koe i he whainga mari e koe ni ko ke tukuange mai tau polo kalama o e whiawhini pa ko ke o mai ai ngahi o ni me a lalahi ke whai ki ai tokanga ki ai. Ko mari e ia au pito e whilo i ho tala mai koe whai mea pe e ua o kuta tonu ke whakahoko e taimini ke whehu i ke kau whafofonga lolo tonga mo e whafofonga ka hu mai ke whafofonga e whehu i ko ia e ua. Pe a ko tui ki he whai tawhaki ko ia e whilo. Whamalo atu ki a te koe, whakatawange peke ke toi tali ha whakatangi atu a muiangi. Ko ofa atu ki a te koe, pe a whamonu i a te ngāwe ko toa pe whakahoko me whanua lahi. Te tita, ko ofa atu au ka koe ka kua ni mautolu, ka ko sio ulele tau polo kalama, kai ke ngata pe ko ka kai whiwhini ko toka whakafofa mo talafo. Pe a whia whanonga tu lewe ka kai ka mautolu. O ki mea peta ko ki toka ngatu ko tau ki station ni, hange ko now kick me out. And I wonder why. And I'm out with the email or calling for more my, and I don't know what have I done wrong. I always do right. And so Mahalo ko le tio ia ai ke le ana si kiki ai ko ki to a ka ko le tio fa openia ma tolo in Nosirani ko ke so you a station ko ni ko ke freedom of speech ko au ataina ki he ka fa no ke ko ia ko ke welcome to come on the program anytime yeah ko ia ka ko yeah it's fun having you though. I don't know about that part of it. Okay, off ate ka te koe whio. Yeah, what ka mo toko no ai. Malo. Mai mu asio toka o